Kalian harusnya ngaji, bukan main gasing. Sebentar lagi gasing kamu kalah, Tong. Lihat aja nanti. Ayo kakak, ayo. Semangat kakak. Hebat. Gasing Hebat Entong kakak. hebat. Seru ya. Gasing Entong hebat kan? Ayo Tong. Gasing Memet kalah, kakak. Rasain tuh, Met. Sesuai dengan perjanjian, kamu harus diceburin ke empang, Met. Nanti dulu, Tong. Kita harus main sampai 3 putaran. Memet curang. Iya, Memet curang. Itu bukan curang, kakak, tapi pintar. Hehehe. Sekarang kita ngadu lagi. Lemparan gunung meletus. Wah! Lemparan gempa bumi. Ya. Wah, keren. Punya aku juga keren. Sama-sama keren, tapi gasing kamu bakalan kalah, Met. Wah, gasing Entong keren ya. Hebat sekali kakak. Aku menang. Hehehe. Sekarang kita satu sama ya, Tong. Lemparan goncang gancing. Ya. Lemparan gonda gandul. Wataw. Ini babak penentuan. Kamu harus menang, kakak. Hah? Kalian harusnya ngaji, bukan main gasing. Hah? Entong tuh yang ngajakin. Memet yang ngajakin ngadu duluan, Ustadz. Oh, jadi kalian biang keroknya. Aduh, ampun Pak Ustadz, sakit. Entong janji gak bakal bolos ngaji lagi, Tat. Kalian jangan kabur. Kalau